Moonlight le rol thalai zinga Sikhar Gutkha hi a hluar hle maya a ei thin ten ngei har an ti hle bok taksatan a thalo na hi soingai na omlo khopa thalo ani top mai etna and telehealth in research an nei atanga an thir hriat then khat hi ilo ngai to zui don teang heng Gutkha product ho hi kuwara le bol hlo sang atanga siam ani hloma cancer thlen thei tu carcinogenic constituent anti mai hi Sikhar kan tia hian a om treu ani hun rei taklo e to phei chuan ka an that theilo na oral submucous fibrosis athlen thei bok ka chung lam na athlen thei mai ba ka vunpon lang cancer chikhat squamous cell carcinoma athlen thei bok regular taka aging tan ka chung cancer athlen thei na chance asang hlia thin cancer chul nuai top lam cancer pumpui cancer le prostate cancer te chuap cancer thlengin cancer theina chance ati sang em ani Sikhar e hian thok ati buai in asthma ati zual theya thisen sang le niam athlen thei bok khomu fia lo ba ka vun rong thlengin danglam na asiam thei etna and telehealth zirchiana anthir hriat pakhat chu Sikhar e tam high dose hian che theilo na zenganga omna athlen thei ti ani Sikhar hian ti rol chevel a khoi buai theya taksa khoi lai emo che that theilo na athlen ba ka du le tumwang ni kher lovin muile maivel che ringot athlen thei ti rol phuzuk zuk angchi hi athlen thei ti na ani chu thyroid function mu mal lo na athlen ba ka na tho ati buai thei bok immune system na tho ati buai theya blood sugar level po ati buai bok diabetes type 2 nei theina chance asang hle bok vei nei runin mi asiam theya hriat na po a khoi buai thei ani chu wang chuan Sikhar ilo e thin ani chuan simahune tun atang hian e sim makla king achunga natna kan soipia mai ba ka khian Mizoram cancer vei tamna ani na chu kan titlem thei ani mai pathian thu chuan zil haufo po a aring ti khong tlat chu voile khata ti tle in a omang alo tia tin oilo fa te chunga athleng don sia atibok asin shaileng oya runlum nu thai zuapa ilo chan theinan insiam tharo le iching hlau dange ma ni in shem reng mai zong anuam ngai emni